මෙතනනේ. මෙතනනේ. හරි. අත ගන්න. මේක. හරිනේ? චූටි ගෙඩියක් තියෙනවා. හරි. නෝ කතුරු දහම් කරන්නද? කොහෙන්ද ආවේ? සියවලාන්නේ. සියවලාන්නේ. හැරෙන් පුතේ. දැන් මම තාත්තා කෙනෙක් මං ඇගේ අත තියන්නේ පිළිකාවටයි. හරිද? நான் இப்பொழுது அவரை புற்றுநோய் குணமாக்க போகிறேன். නැත්නම් මේකත් කපලා විකෘති කරයි. இல்லாவிட்டு இதை மட்டும் விமர்சிப்பார்கள். ඔන්න ඔතන තමයි ගෙඩිය තියෙන්නේ. இந்த இடத்தில் தான் கட்டி இருக்கிறது. කවුද මෙතෙන්ට එන්න කිව්වේ? හතරේ කණු නැන්ද කෙනෙක්. හතරේ කණු නැන්ද කෙනෙක්. හතර කණු නැන්ද කෙනෙක්. ஒரு மாமி හතර කණු නැන්ද ඉන්නවද? அந்த கிராமத்தில் உள்ள மாமி. මෙයාගේ පවුලේ කවුරු ඉන්නවද මෙතන? இப்படி குடும்பத்தில் யாராவது இருக்கிறீர்களா? පුංචි කෝ නැගිටින්. அப்படி சித்தி இருக்கிறார். පුංචි. වයින්. சித்தி வாருங்கள். අපි පුංචිකින් හම් නැත්තම් කියයි මේ අපි මේ ඇවිල්ලා මේ මොනවද මේ අපි ප්ලෑන් කරලා කරන වැඩ කියලා. මෙයාට පිළිකාවක් ගෙඩියක් තියෙන බව දැනන් හිටියද? කොච්චර කල් දන්නවද ඔය එක? අවුරුද්දක් විතර. අවුරුද්දක් දන්නවා ඔයා? ஒரு வருடம். ප්‍රතිකාර කළාද? මරගඩතීர்களா? චූටි බබා හම් වෙන්න ඉදි ගියා. ඊට පස්සේ යන්න බැරුණා. අර කිරි දෙන හන්දා හොඳ නැහැ කෝ ඔපරේෂන් කරන්න. ඔව්. இப்பொழுது கட்டியை நான் கரைத்து போடுகிறேன். பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். அபிஷேகிக்கிறேன் என்னை. මම මේ වෙලාවෙම මේ ගෙඩිය වැලි කැටයක්වත් නැති ගානට දිය කරලා අතුරු දහම් කරනවා. நான் இந்த கட்டியை இப்பொழுதே கரைத்து போடுகிறேன். බලාගන්න. பாருங்கள். මම මේවා කරන්නේ ප්‍රසිද්ධ වෙන්න නෙමෙයි. நான் இதை செய்கிறது பிரசித்தமாவதற்கல்ல. මම මේවා කරලා ප්‍රසිද්ධිය පෙන්වන්නේ දුක් විඳින අයට මෙතෙන්ට එන්න. நான் இதை காட்டுகிறது துக்கப்படுபவர்கள் இந்த இடத்தில் வருவதற்காக. මාගේ අතින් සුව වුණු අය ඇති දැන් ලංකාව පුරා ඉඳලා ආපු ලක්ෂ 30ක් 25ක් විතර මං ගාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. என்னுடைய கரத்திலே சுகப்பட்டவர்கள் 30 லட்சம் பேர் வருப்பார்கள். එක පවුලක් ක්‍රිස්තියානි කළේ නෑ. ஒரு குடும்பத்தையும் நான் கிறிஸ்தவராக்கவில்லை. එක පවුලක් ක්‍රිස්තියානි කළේ ஒரு නෑ. குடும்பத்தையும் கிறிஸ்தவராக்கவில்லை. ඉතින් අතුරු දහම් කරන්න යන්න. இப்பொழுது கட்டியை நான் எடுத்து போட போகிறேன். බලන්න. பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். නත්‍රේ සලන්ත්‍ර මන්ත්‍රය යස්තයි. මම තල්ලු කරලා නෙමෙයි. தள்ளி அல்ல. ඇය හිතලා වැටිලත් නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ බලය පැමිණෙනකොට අපිට පාලනය කරගන්න බැරුව යනවා. தேவனுடைய வல்லமை வரும் பொழுது எங்களுக்கு கட்டுப்படுத்த முடியாது. මම කියනවා நான் சொல்லுகிறேன். මෙන්න මේ ටිෂු එකට ගෙඩිය ගන්නවා. இந்த டிஷ்யூவிலே நான் கட்டி எடுக்கிறேன். හරිද? சரியா? මම මේ ටිෂු එකට ගෙඩිය ගන්නවා. இந்த டிஷ்யூவிலே கட்டி எடுக்கிறேன். අම්පාරින්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හතර කණුවෙන් කෙනෙක් කියලා තියෙන්නේ මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. அம்பாறையிலிருந்து வந்திருக்கிறார். இயேசு எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. යේසු විශ්වාස කරන අයට යේසු පිටුපාන්නේ නැහැ. එච්චරයි. இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவர்களை விட்டு அவர் புறமே போக மாட்டார். මේක ඇතුලෙන් තියන්න නිකන් විවුරු උඩින් මේක තියලා ස්මූත්ලි ගන්න. එක ඉදිකටු තිතක් තරම්වත් ඔය ගෙඩිය තිබුණොත් ஒரு துளியும் அந்த கட்டி இல்லாதபடி இருக்காம். මම මේ දැන් සුමේ නතර කරනවා. நான் இப்பொழுது அந்த சுகமளிக்குமாறாய் நிறுத்துவேன். යේසු මට මේ බලය දුන්නේ. இயேசு எனக்கு அந்த வல்லமையை கொடுத்தது. යේසු මට මේ බලය එතුමාගේ හඬින් එතුමා දර්ශන මට දුන්නේ. அவருடைய வல்லமை எனக்கு கொடுத்தது. මේ අද දේශයේ එතුමාගේ බලය කෙරෙහි කිතුණුවාට විශ්වාස නැති යන නිසා එතුමා කිව්වා මා ජීවමාන බව කරලා පෙන්නපන් පුතේ කියලා. கிறிஸ்தவர்களுக்கு தேவனுடைய வல்லமை தெரியானிட்டு ஜீவமாய் இருக்கிறேன் அதை காட்டும் என்று. අද එතුමාගේ බලය ගැන සැක සංකා ඇති වෙලා තිබෙන ලෝකයට පෙන්නපන් මම යේසු ජීවමානයි කියලා. அவருடைய வல்லமை குறித்து சந்தேகிக்கிற மனுஷருக்கு உலகத்திற்கும் காட்டுகிறேன் இயேசு ஜீவிக்கிறார் என்று. මං අප්පඩියක් ඇහුවත් ඒකයි මිනිස්සු සුවේ. நான் கரகோஷம் தட்டும்போது மனுஷர்கள் சுகப்படுவார்கள். මංගාව තියෙන කාමරයක එඩිට් කරපුවා නෙමෙයි ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවක සුව කරලා ඇගෙන් අහනවා හොඳයිද ඔහුගෙන් අහනවා හොඳයිද කියලා. ரூமில் போட்ட விடயம் இல்ல பிரசித்தமான மேடையிலே செய்து சுகப்படுத்துகிறேன். දැන් ඇයි රිපෝට් එකක් දී තව චුට්ටක් ඉන්නේ. அவர் ரிப்போர்ட்டையும் தருவார். පටන් ගන්න. යේසුගේ මොහොත පැමිණියා. இப்பொழுது இயேசுடைய நேரம். දැන් පිළිකාව එළියට ගන්න වෙලාව හරි. புற்றுநோய் வலி எடுக்க நேரம். right in the grace of the motro electricity matrike යේසුගේ දෙයි இயேசுவின் ரத்தத்திலே පිළිකාව புற்றுநோய் இப்பொழுது එළියට කිසිම வலி எடுக்கிறேன். පිළිකාව යේසුස් புற்றுநோய் இயேசுவின் நாமத்தில் எடுக்கிறேன்.
பாருங்கள். නෑ. නෑ. නෑ ගෙඩියේ නෑ. Hallelujah. Hallelujah. சித்தி தொட்டு பாருங்கள். இல்லை. இருக்கிறதோட கரத்திலே உங்களை நினைத்து பார்க்க முடியாது. මම ඔබට කිව්වනේ நான் உங்களுக்கு ඔබ சொன்னேன். විශ්වාස කළොත් මහිමේ දකි කියලා. விசுவாசித்தால் மகிமையை காண்பாய். ඔබට නිකන් මැජික් වගේ පේන්නේ නැතිනේ. இது மெஜிக் மாதிரி இருக்கும். ඔබ මට කියාවේ අම්පාර ටවුන් එක කරන්න කියලා. எனக்கு சொல்லுவீர்கள் அம்பா டவுனை ඔබ செய்ய. මට කියාවේ මාරගම වෙල මේව කරන්න කියලා. எனக்கு சொல்லுவீர்கள் மாரகமில் வந்து செய்ய. ඔබ මට කියාවේ නුවර වීදියේ මේව කරන්න කියලා. எனக்கு சொல்லிட்டு கண்டியில வந்து செய்யப்படியாய். ඔබට කියාවේ ප්‍රසිද්ධ ගෝල් ෆෙස්ටිවල් මේව කරන්න කියලා. பிரசித்தமான கோல் பேசில் வந்து செய்யப்படியாய். මම කියන දේ මොකක්ද? ஆனால் நான் சொல்கிறது என்ன காரியம்? විශ්වාස කරන අය විතරයි මහිමේ දකි. விசுவாசிக்கிறவன் மாத்திரம் மகிமையை கண்டடைவான். යේසුස් වහන්සේ මම කියන විදිහටම කිව්වා. இயேசுவானவர் நான் சொன்னபடியே சொன்னார். මම ගලීලේ කරපු දේ නුඹලා මට කියාවේ ආවල් නුවර කරන්න කියලා. கலிலேயவனை நான் செய்த எங்களுக்கு சொல்லும்படியாய். මම ආවල් දැන කරපු දේ නුඹලා මට කියාවේ යෙරුසලමේ කරන්න කියලා. நான் செய்த விடயத்தை நீர் சொல்லுவீர் எனக்கு அதை எப்படியே செய்யும்படியாய். අවිශ්වාස කරන්නේ නේ. அவன் விசுவாசமாய் இருக்கிற மனுஷன். දැන නෙමේ ප්‍රශ්නේ විශ්වාස කිරීම. இடத்துல இருக்கிற பிரச்சனை அல்ல விசுவாசத்தில் ඔබ විශ්වාස කළොත් අද මගේ මහිමේ දකිනවා. நீர் விசுவாசித்தால் உடைய மகிமையை கண்டடைவீர். ඒකයි ඇය හාස්කමක් ලබා ගන්න. அதுதான் අද තුන් දෙනෙක් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා බඩේ පිළිකාව. 3 பேரை கூட்டிக் கொண்டு வந்திருக்கிறார் கற்பை புற்றுநோய். ගෙඩිය කොතනද තියෙන්නේ? கட்டி எங்க இருக்கிறது? අත ගන්න. මේකනේ. මොන බලන්න. කවුද පිලිප් මහත්තයා කියන්නේ? பிலிப் என்பவர் யார்? බලංගොඩින් ආව ඔයාගේ පිළිගන්න. මහත්තයාද? ඔයා දැනන් හිටියද මෙයාට බඩේ ගෙඩියක් තියෙනවා පිළිකාවක් කියලා? உங்களுக்கு தெரியுமா அவருக்கு මේ புற்றுநோய்? වෙලාවෙම ගෙඩිය අයින් කරනවා. මේකනේ ගෙඩිය. எங்கே මේකනේ. கட்டி? ඔව් මෙතන අහුවෙනවා. ඔන්න දැන් ගෙඩිය මම සදාහටම අයින් කරනවා. இப்பொழுது கட்டியை நான் சதா காலமாக நிறுத்தி செய்கிறேன். මේ දාස් ගානක් බලන් ඉති இந்த நிறைய பேர் இருக்கிற ඇයට වෙච්ච පොරොන්දුව මං ඉස්සර කරනවා. அவருக்கு சொன்ன ඔන්න බලන්න ගෙඩිය අතුරුදහන් කරනවා. ඔයිලක இதோ දෙන්න. பாருங்கள் கட்டி எடுத்து போடுகிறோம். අල්ල ගන්න. මේ ගෙඩිය இந்த கட்டி මේ දැන් இப்பொழுது අතුරුදහන් වුනේ නැත්තම් இப்பொழுது அது விலகி ආයේ போகாவிட்டால் කවුරුත් මං කිව්වට සෙනග ගේන්න එපා. யாரும் நான் சொன்னபடி சனம் கொண்டு வர வேண்டாம். පැහැදිලිද? விளங்குகிறதா? මේ ගෙඩිය මං දැන් එළියට ගත්තේ නැත්තම් இந்த கட்டியை இப்பொழுது මේ வெளியெடுக்காவிட்டால் ගෙඩිය මං අතුරුදහන් කළත් නැත්තම් இந்த கட்டியை நான் நிவர்த்தி செய்யாவிட்டால் ආයේ සෙනග අරන් එන්න එපා මං කිව්වා. மறுபடி கூட்டத்தை கூட்டிக் கொண்டு வர வேண்டாம். ඕපන් චැලෙන්ජ් එක. இது ஒரு சேலஞ்சா இருக்கிறது. දැන් ගෙඩිය අතට ගන්නවා. இப்பொழுது நான் அந்த கட்டியை මේ දැන් எடுக்கிறேன். අතට ගන්නවා. இப்பொழுது எடுக்கிறேன். Preshatra mantra mantra lentro kotro imentra nahi santra. යේසුගේ නාමයෙන් இயேசுவின் நாமத்திலே මේ ගෙඩිය இந்த கட்டியை දැන් අතුරුදහන් වෙන්න இப்பொழுது விலகி செல்லும்படி දිය කරනවා ගෙඩිය. கரைக்கிறேன் கட்டியை යේසුගේ නාමයෙන් இயேசுவின் நாமத்திலே යේසුගේ නාමයෙන් இயேசுவின் මේ நாமத்திலே දැන් ගෙඩිය දිය කරනවා. இப்பொழுது கட்டியை මේ கரைக்கிறேன். දැන් ගෙඩිය දිය කරනවා. இப்பொழுது கட்டியை ඇගේ கரைக்கிறேன். ශරීරෙ ගෙඩිය අයින් කරනවා. அவருடைய சரத்திலே கட்டியை යේසුගේ නාමයෙන් වරයි. இயேசுவின் நாமத்திலே මේ ගෙඩිය තියාලාම වරයි. கட்டி இப்படியே கரைந்து යේසුස්ගේ செல்லும்படி නාමයෙන් இயேசுடைய நாமத்திலே මම මේ ගෙඩිය අයින් කරනවා. நான் அந்த கட்டியை விலக்குகிறேன். මරණය පෙරදු යේසුගේ නාමයෙන් மன்னிச்ச இயேசுவின் நாமத்திலே ආසබලවම යේසුගේ නාමයෙන් மகிமைப்பட்ட இயேசுவின் நாமத்திலே මම ගෙඩිය நான் கட்டியை අයින් කරනවා. விலக்குகிறேன். බලන්න ගෙඩිය තියනවද කියලා? பாருங்கள் கட்டி இருக்கிறதா என்று මයික් එක යට අල්ලන්න. එයාගෙන් අහන්න ගෙඩිය තියනවද කියලා හොඳට අල්ලලා බලන්න. இடத்தில் கேளுங்கள் கட்டி இருக்கிறதா என்று නෑ එහෙම කිසිම දෙයක් අහුවෙන්නේ නෑ. ඉස්සෙල්ලා ගැටයක් වගේ තිබුණා. දැන් එහෙම දෙයක් පේන්නේ නෑ. සුවයි කියලා මට දැන් තේරෙනවා. එයා වරන් ආපු මැඩම් ඔයානේ එන්නේ. அவர் கொண்டு வந்தவர் நீங்கள் தான் ඔයාගේ வாருங்கள். වාහනෙන් එන්නේ පිලිප් මහත්තයා ඔයානේ. உங்களுடைய හරි, வாகனத்தில் එයාගේ வந்து නෝනා එමන්. வாருங்கள். නෝනා පිලිපුත් නැගිටින්. මේගොල්ලෝ තමයි මේ ලෙඩ්ඩුන්ට උදව් කරලා අරන් ඉන්නේ ඒගොල්ලෝගේ වාහනේ. இவர்கள் தான் நோயாளி. ඔන්න ඔයා අරන් ආපු ලෙඩාගේ ගෙඩිය තියනවද කියලා ඔයාම බලන්න. இதோ நீங்கள் கொண்டு வந்தவர் கட்டி இருக்கிறதா என்று நீங்களே பாருங்கள். ඔයාම බලන්න. நீங்களே பாருங்கள். தொட்டு பாருங்கள். නෑ. කොහෙවත් නෑ. නෑ. චුට්ටක්වත් නෑ. නෑ. පිළිකාවක් තියෙනවා මගේ අතේ. புற்றுநோய் இருக்கிறது கரத்திலே ඔන්න අවශ්‍ය කළ ඉවරයි. இதோ சுகப்படுத்தி முடிந்தது. යේසුස්ගේ නාමයෙන් මම යේසුනේ. මේ පිළිකාව සදාහටම කරනවා. මේකනේ. දෙගියනේ. මෙතන මෙතන. මේ අම්මා කායක දාවේ. අයිතිකාරයා කවුද මේ අම්මා කායක දාවේ? அம்மா එන්න.
ඉක්මනට ඔයාගේ කවුද මේ? ආච්චි. අක්කා කෙනෙක්. ඇන්ටි කෙනෙක්. මම ඔන්න ඔයා බලන් ඉඳි මේ ගෙඩිය අතුරුදහන් කරනවා. இப்பொழுது இந்த මේක මේ கட்டிகள் කිල් බෝලේ දෙකක් තරම් ගෙඩියක්. හැබැයි මම ඒක දැන් සදාහනමයි කරනවා. ඔන්න බලන්න. இதோ பாருங்கள் අවුරුදු 87ක් වයසේදී මේ අම්මගේ බෙල්ලේ 89ක් වයසේ මේ අම්මගේ බෙල්ලේ කිල් බෝල තරම් දෙකක් තරම් ගෙඩිය මම අතට ගන්නවා. இப்பொழுது அவருடைய கட்டிகளை நான் கரங்களில் எடுக்கிறேன் ඒකලා ඕන කෙනෙකුට ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවක මේක නැගලා මේ ගෙඩිය තියනවාද කියලා බලන්නත් අවස්ථාව දෙනවා. யாருக்கும் பார்க்க முடியும் என்று சோதித்து යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே මම මේ ගෙඩිය நான் இந்த கட்டியை මේ වෙලාවෙම இந்த நேரமே ඔබ අනාගත වත්රුවරයා අත පිහෙන ටිෂු එකකට හාස්කම් වෙනවා. தீர்க்கதரிசியுடைய சிசுவுக்கு அபிஷேகம் இருக்கிறது இயேசுவின் මේ ගෙඩිය මම நாமத்திலே එළියට ගන්නවා. இந்த கட்டியை வெளியெடுக்கிறேன் දැන් එළියට ගන්නවා. இப்பொழுது வெளியெடுக்கிறேன் දැන් එළියට ගන්නවා. இப்பொழுது வெளியெடுக்கிறேன் යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே ආමේන්. ஆமென் ගෙඩිය බලන්න. இல்லை නෑ. ආමේන්. බලන්න තියෙනවද? ආවා. දැන් බලන්න. මොකුත් නැහැ. இல்லை ඔය ඇවිල්ලා බලන්න. ඔය ලෙඩ ඇවිල්ලා බලන්න. මේ අම්මට ගෙඩියක් දැන් තියෙනවද කියලා. හොඳට අත කාලා බලන්න. සැකහිතන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාත් ඇවිල්ලා අත කාලා බලන්න. சந்தேகப்படுகிற இருந்தால் வந்து தொட்டு பாருங்கள் ආ? ගෙඩියක් අහුවෙන්නේ නැහැ. අහුවෙන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක්. අහුවෙන්නේ නැහැ. තවකවර කැමතිද අල්ලන්න බලන්න. யாராவது வந்து தொட்டு பாருங்கள் ඒ ගෙඩිය සදහටමයි කළා. අද ප්‍රශ්නේ. බෙල්ල ගෙඩිය. බලමු කොතනද තියෙන්නේ. ඒක බෙල්ල මැදින් තියෙන්නේ පේන්නේ නැහැ එළියට. කිලින්දි දැනෙනවා. ගිලින්දි දැනෙනවා. ආ වාට ඇවිල්ලා තියෙන ඇතුල් පැත්තට. ඩොක්ටර් කියනවා මේ ලබන මාසේ තමයි ආපහු මේ රිපෝට් අරගෙන මේ බලමු කියලා දැනට ඔපරේෂන් ඕනේ නැහැ කියලා. ඒ වුණාට මට ඒක අපහසුවක් දැනෙනවා. අනකොට කිකලුන දායනවා. ඔය දින්නේ. මිගම මම ආව මේ වෙලාවෙම ගෙඩිය අයින් කරනවා. இப்பொழுது இந்த கட்டியை விளக்குகிறேன் හැබැයි වාට ඇතුළට විතරක් නෙවෙයි පිටරත් එක පොඩක් දැනෙනවා. මෙතන පොඩක් ඇතුළට තියෙන එක. නේද? මේ මම අල්ලන් ඉන්නේ ඒකනේ. ආ? ඔව්. රයිට්. මොන්න බලන්න. இதோ பாருங்கள் ඇතුල් පැත්තට ගෙමු ගෙඩිය. உள்ளே இருக்கிற கட்டி දැන් සදහටම අයින් කරනවා. சதாகாலமாய் අල්ලා விளக்குகிறேன் කිය. ඔහොම ගිලින්න. අල්ලගන්න මෙයාව. යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே මට ඇති ආලේපෙන් எனக்கு இருக்கிற அபிஷேகம் இப்பொழுது මේ දැන් இப்பொழுது මේ පිළිකා ගෙඩිය இந்த புடிச்சு යේසුස්ගේ නාමයෙන් இயேசுவின் දියලා நாமத்திலே ඵලයක්. கரைந்து வெளியேறு ඇයි නැගිටිද්දි ගෙඩිය නෑ. அவர் எழும்பும் போது கட்டி இல்லை ඇයි නැගිටිද්දි ගෙඩිය නෑ. எழும்பும் போது கட்டி இல்லை යේසු ඇගේ ගෙඩිය අතුරුදහන් කරනවා. இயேசுடைய கட்டி எடுத்து போட்டிருக்கிறார் නැගිටලා කෙලගිරලා බලන්න ගෙඩිය අහුවෙනවද කියලා. பாருங்கள் கட்டி இருக்கிறதா ආ? අයියෙන් කියන්නේ නැහැ. නෑ. இல்லை කැලගෙන්න පුළුවන්. ගානෝද පලසන්නාදය. கரகோஷங்களை தட்டுங்கள் මෙහෙම හාස්කම් එක දිගට වැලක් වගේ නොනවත්වා වෙන්නේ මේ දේශෙම මේ වේදිකා විතරයි. பெரிய அதிசயங்கள் நடக்கிறது இந்த தேசத்தில் இந்த பணியிலே மாத்திரம் මේ බලන්න ගෙඩිය. இதோ பாருங்கள் கட்டி මෙන්න පේන්න තියෙන ගෙඩිය. ඔබ இதோ පේනවද? கட்டி இருக்கிறது ඕ ආ ගෙඩිය. පේනවනේ ගෙඩිය? இருக்கிறது මෙන්න ගෙඩිය. இதோ கட்டி ඔබ පේනවන්න ගෙඩිය. அதோ கட்டி ඔබ බලන් ඉදි මේ ගෙඩිය මම සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළට යවනවා. நான் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த கட்டி உள்ளே செல்லும் බලාගන්න. பாருங்க. කොයින්ද දාවේ? ආ? කල්පිටියේ. කල්පිටියේ. ඔන්න බලන්න. இதோ பாருங்கள் යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுடைய நாமத்திலே මොමින්. ඔයාලා ලෙඩු කිව්ව දෙනෙක් කියන්නේ. එයාට ගෙඩියක් තියලා අල්ල බලන්න. එළ මිරිකන්න එපා අල්ලලා බලන්න. අපිට හවුවෙන්නේ නෑ පුතේ හවුවෙන්නේ තේන්නේ. ඔයත් දෙන්න. දැන් අහුවෙන්නේ නැහැ. මම ටීවී එකෙන් බැලුවා ගෙඩිය ඉස්සලා තියෙනවා. දැන් නැහැ. හරි. දැන් இப்பொழுது එක වැලි කැටයක් ගන්නවත් තියනවා බලන්න. නෑ පාස්ටර්. ආ? නෑ. ඉස්සලා තිබුණා ගෙඩිය. දැන් ඔයා අල්ලලා බලන්න තියනවද කියලා. நீங்கள் பிடித்து பாருங்கள் இருக்கிறதா என்று ආ? இல்லை දැන් ලෝකෙටම කැමරාව අල්ලන්න. இப்பொழுது கேமராவை හොඳ திருப்புங்கள் ලං කරන්න. ගෙඩියක් තියනවද? கட்டி இருக்கிறதா ඔයාගේ ගෙඩියක් තියනවද? கட்டி இருக்கிறதா ඉස්සලවද? ආ අන්න හරි. ඔබ කෙලගිලින්. ආ දැන් ගෙඩියක් තියනවද? இப்பொழுது கட்டி இருக்கிறதா ගෙඩියක් නැහැ.
යේසුස් ගෙඩිය දෙන්න. ගාන බඩියා. Ragoshangal. පිළිකාව සම්පූර්ණ ස්වයි. වහම එනවා හම්බ වෙන්න. දිව්‍ය සුව කිරීමේ දේව මෙහෙයන් සෑම සෙනසුරාදා දිනකම උදෑසන 9:30 සිටත් සෑම ඉරු දිනකම සවස 3:30 සිටත් පැවැත්වේ. විමසී. ස්ථානය අපගේ සුවමෙහෙයන් සමග සජීවීව සම්බන්ධ වීමට දැන්ම අපගේ CGC YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කර සක්‍රියව සිටින්න.